Seneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi augite ngavana Kawira ari obisine giutate na watho na batere kwithirwa ari ome agietera ugambi bwa koti kumania na igamba riria aikirie koti nene. Kathuri augite obure mutumantu ithinki eterete kunyuithwa muma no bukinya Kawira abatere kwithira eterete ugambi bwa koti. Niwe mutongeria wa baria bakai mbungene ya Meru mwenda ithile augite musiasa Mike Makarina athamirite kambini ya Kawira Mwangaza kumania na kigina kia ntuba mawathe kia milioni 10 na nikio akumereria mata. Ni aria MC wa Nteru Njuki Mugambi na mwandiki munene wa kiama kia Nope Umwiti Karute bonekete bakiringira Kathuri ndebe ya gutwika ngavana kithurano ne twitite. Mwandiki wetu wa Ntuto Mutugi Kare ni agutwambiriria cio. Ni mbeca chanto bare na mawathe ategetira ni milioni 10 mbeca iria ciekirikire banjeti ya mwaka yoyo jwa thirikari. Ni biro Kristo Meru ina thina lakini thina tentwire thina gwikathira very soon. Get it from me. Na muntu ora Kathuri auga Meru itete bwega mbeca nitumiro bwega akaigwa ena thina na Kathuri akauga nkorwa mama tafadhali hakuna vita. Ngugira bwanthurire seneta ni kuvasaidi gutegera na tanguye umbeju gwitate igwita ngugira guthirele ya matheta meage guthirele ekwaria lakini meage tiere thato ni akuritambi ngui yara ya ikoti na arabu kama kuiba mwambi manyara na makarina ate na ngui ele Meru ama makarina ate kwaria ritere kwingi mbira ngo makarina isipokuwa kwaria ni ire kwingi Makarina ikwaria yake Murungu na mutharimira akanwa kanene ethe kwaria na ukuringetuma we no waria akiwa akiura ngavana Kawira lakini thai no tunarumirwa kantu no amukaritie no ndo beja tungi twikirite nage mbaje topinda birondi 10 million ibona Makarina amukaritie aikumirwa akithilungako na bamwambi manyara kinya baetatia no ka kesire koti yaitwa na Meru bone justice. Ni adana ndi Seneta Murungi ugite gutinga bana wanaeberu obisine ni mbunge ya seneti achoka kari gutonya obisi eu tauria Kawira Mwangaza ethirite akithithia thaiji na kuma ngavana wa impeachwa Kenya gutenga bana impeacha kwa endero ka ofisini no ntunaku ethwa no ingiro ofisini ni assembly na seneti yatekeria na no kuona process yewe etebui ubati gukara nyumbani wiki gamba kotini nikenda gamba ya gitu ethura ugotara makosa ge process nikona na kweri judiciary ona gutete tabwa kana court uchoka ngugini lakini rera wengi ngugene ukachoka ofisini yewe ne turumene na mono kire community ya Meru no ntothai karamukare otumira tutukomenya ikamburak kana ikarendi no ntothai tuwo bati gwithirwe ngavana kabati ukara ome nikenda koti chiamua igamba rithikirwa rithira riu nandi either achoka ngugine kana mutuma ntwithinkia apishwa ngavana wabana wa Meru. Seneta Murungi aruga mutumana etherwe ngavana ni mbunge ya seneti na kougeterete kunyuithwa muma na nandi no ritie Kawira Mwangaza abati kinya we gwetere gamba riri koti ari ome obisi taura mutume ethirite agietera thai mutumana etherwe ngavana ni senate after impeachment tariki 20 thasta chio tuku ilo mutuma etherwe ngavana wa Meru o mutuma eterete ataju cha Biblia okeria rake hapo kinya mama ngavana no abati gwethorwe kando eterete gambare gitate legitwa no dunya mutuma otire etara gefunjo okeria Biblia gefunjo au gakaewe ngavana wa Meru neterete tu mtontu ithingi atethina irreverent wa uma neterete mpara koti ya mwa within 1 month either ajukia itekia ngavana kana endelea gwita nguge deputy governor. MCA mwenda ithire no retie Seneta Murungi wona mutumajo kia wathani bwa kwa ngavana nethire agitongeria ba Meru bethire bakigwatana na kugia ngwataniro kenda bakomba kwithira baikubiria Meru akagita karagatigere twari na president sauti imwe tumba kuona maendeleo ndene Meru tutongore tuiwe wena ngavana mutuma na Meru yetu
nara kutina nara kwari kwikirwa lami ote lami yaikirwa nara kwari kwikirwa ndoi ote byaikirwa tukaire nara ke president kenda Meru ikara sawa sawa. Muthiene Seneta Murungi na aringerinde bene bamwe batongeria kere kurura gite kiongabana mwankene jwangiri jere 27 mami baba embera barenda kuthania kathuri ete kia ngavana acokerwo yareko kinya woni nkwatanira na manto yau na ndeta ngera antu bembe antu ba centro imenti gumaga tune barakulugire bawa Seneta Kathuri Murungi 2027 barendro mwezi ae tugwatanira au turuga 2027 na kiroto kianjeragia as early as today na kianjeragia kanisene tugokira rukiri turoke kuringira seneta wetu tumunenkere giti kia ngavana nikendara kebisha Meru ibo kwendou antu betu kuma Gatune wandine ya Mwangandia gicigo mbunge kia Central Imenti nkiripotera teto cia wero wikendi riakwa rietwa ni Mutugi Kare.